U Zagrebu je 22. travnja održan zanimljiv mreža Smart Day. Tema je bila Poveži sve, to jest budi dio IoT svijeta. IoT znači internet stvari, a označava povezivanje svih stvari i uređaja i njihovo prisustvo na internetu, bilo u domu pojedinaca, bilo u tvrtkama. Nakon uvodnog predavanja održan je zanimljiv panel. Naš posao je uspostaviti nacionalnu mrežu za internet stvari. Razvijamo i stavljamo u funkciju niz pristupnih točki koje će omogućiti da različiti uređaji međusobno komuniciraju na jedan siguran i moderan način. Naša mreža će istovremeno, ona postaje dio globalne Sigfoxove mreže za internet stvari koja se trenutno postavlja ukupno 46 zemalja i cilj im je da do kraja ove godine bude pokriveno preko 60 zemalja svijeta, odnosno preko 90% svjetskog BDP-a, da bude obuhvaćeno takvom jednom mrežom preko koje mašine mogu komunicirati. U posljednje vrijeme jedna od tema o kojoj se priča je sigurnost. Priča se o GDPR-u, a osobito se ističe pojam interneta stvari. Internet stvari je jedan od buzzworda, jedna od zvučnih riječi trenutno u tom informatičkom svijetu. On je samo dio jedne šire slike, on je način na koji prikupiti podatke sa različitih strana, sa različitih senzora, mjerila, brojila i sličnih uređaja i kako bi ih se moglo dalje kasnije obraditi, pohraniti, staviti, upotrijebiti nekakvu umjetnu inteligenciju na tim sustavima i slično. Za sigurnost se ne bismo trebali brinuti, a internet stvari će svakako omogućiti lakši i ugodni život pojedinaca i društva. Iako mnogi misle da internet stvari tek dolazi, on je zapravo već tu, oko nas. Taj svijet se ubrzano razvija, zadnjih godina cijene tih komponenti rapidno padaju i samim time postaju sve dostupnije i sve šire su u primjeni. Sigurnost je tu jedan od ključnih problema i upravo mislimo da Sigfox ima kao tehničko rješenje, da ima jednu prilično dobru osnovu da tu ponudi kvalitetno rješenje. Naši uređaji, s obzirom da imaju jedan specifični način na koji komuniciraju preko te mreže, nemaju IP adrese i samim time im je izrazito teško i gotovo nemoguće pristupiti, ometati ih, mijenjati im načine na koje rade neovlašteno i slične stvari, pa su samim time i prilično sigurni.